we kuki wasigaye ahangaha? Mpamvu nasigaye ahangaha uyu mukobwa yarananiwe ukeneye kuruhuka. Ndavuga ati reka musigana baruhuka abandi bajya gushaka amazi aho undi wagize ikibazo. Abandi bari ese shaka ko kurenga bagiye akaba duhaye rugari marese tukinyeneza kwibije akazi byo mu bufundu tukumva ko niba ari namasugi. Nyiramwe ndagushimira uburyo wamfashije n'uburyo ukomeje kumba hafi uri inshuti nziza. zibaho ngaho wende kuvuga irindi jambo natwe ngutsinda ahangaha. Ariya mazi yaje kuryoha. Amazi umuntu amazi iminsi atayageraho iminsi tatumaze mu misozi ntabwo nashaka kuyaza iruhande. Byumvikana. Ingabo zatunaniye babashakazi bose babafashe ku ngufu. Ibi ni byikoko ngira imvune kujya kubashakira amazi yo kunywa basigara bari muri ibyo koko ariko ntibankira. Birashoboka ko mbona ingabo zose zasigaye. None ubwo zaba zagiye hehe? Ntabwo bishoboka. Ni gute basigara inyuma batatubwiye? Umva ihute usubire inyuma yo kuraba aho basigaye. Babasha ni gute mubasha gusigara inyuma mutatubwiye?